إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Man tunay pumago sa tanong na al-mizanu as-sarfi. So, timbangan si ekosarf. Anto nagtiro na timbangan si ekosarf. Min ilmi as-sarf pung saging kutwa kata si ekosarf. تعريف الميزان الصرفي. Chapter on الميزان الصرفي. So definition of الميزان الصرفي. So tama na yan. Kanyan sukod ay inibitad sa kanyan ang mga ulama sa kubasa Arab bisabab si iku katukawi limarifati ahwali binyatil kalima katukawi ko mga betad o parat tubuan o kalima. ولما كان أكثر الكلمات العربية يتكون من 3 حروف. ونتيجيان كما بلي سكدكلان كما كلمات kubasa Arab pananagum balain sa 35 na mga batang. فإنهم جعلوا الميزان namataan sa mga ulama si kubasa Arab na mimbal sila sa timbangan na sarfi mukawanan pananagumbalain sa 35 na mga pakaasan. مكونا من 3 أصول. Kanyan sofa, ain, lam. At biro untano. So fa الحرف الأول. So عين اسكنين نبقى تنو الحرف الثاني. So لا اللام نبقى violet تنو اسكنين so الحرف الثالث. Kami bida sa kolor ka sa inyo mapakapsasin kayo inshallah. Ay ibarat yan amthilatun ala al-mizan sarfi ay ibarat o ay man na naging utwa talutiman ibatang mga ibarat si ko al-mizan sarfi nataro kataba na makatitimbang ko fa'ala, wakton makatitimbang ko fa'alun, ainabon makatitimbang ko fi'alun, hisnun makatitimbang ko fi'lun, karma makatitimbang ko fa'ula, masya makatitimbang ko fa'ala. Yung kay mayang alitan ng mga kalima na piyang alitan na rompan sa mga mizanus sarfinian. Ito so fa'ala, fa'alun, fi'alun, fi'lun, fa'ula, fa'ala. Mas sadin sa rupaan agyong kutuwa talutiman ni batang si iku barisian ang usiko yung kutuwa barisian na rono naman bupa kayo naso al-mizanu sarfi niyan. Gim to sa al-mizanu sarfi. Gim kaya sa baba. Nagiya mga kataba waktun inabun hisnun karma masya naginanim to sa mauzunat kaya manimbang taro so kataba misurat ala wazni fa'ala waktun sumasa ala wazni fa'lun inabun so anggur ala wazni fi'alun so hisnun ala wazni fi'lun quta hisnun quta fa'ula karuma ala wazni fa'ula karuma na niyakasakaw imbalo ya masakaw masya lumiyalag fa'ala ala wazni fa'ala.
الميزان الصرفي للكلمات الزائدة عن 3 أحرف. Sukman so tiya tuwanga ko sarf para si ko mga kalimat kalalawanan sutlutiman ang mga batang. Kaya sa paganaya betad. إجراء آية بالتالي إذا كانت الزيادة أصلية ولا يمكن حذف الحرف الزائد نزنها بزيادة لام واحدة في آخر الميزان إن كان الموزون رباعيا. أما تيجي آية بالتالي نجيم قطوة lawan, naging qutwa minilawan sa naging qutwa telo, napakasal. Minilawan sa qutwa telo, napakasal. Na ditigyan ng kapakaya ibabuang yung kutwa lawan apakasal na di kapakaya ibuang ang kutwa batang alawan na timbangan tanos kanian tuangan tanos kanian sanggulalan ko komani ko ging kutwa almizan o sarfi salam asatiman si ko kapusan o almizan ging kutwa almizan o sarfi amay kaya betada ging kutwa mauzun tinimbang na rubaiyan. Ibarat, tataraw Ja'far. Namang batimbangan yan na fa'lalun. Ja'far. Fustok. Fu'lul. Dahraja. Fa'lala. Dirhamun. Fa'lalun. Ay sa tinudan niyo siya, nagyay na dead na ba siya benar ikilawanan sutloti manibatang. Kami niyo man naging uta sa kapusan niya, naging uta mimbalis kanya na patiman ibatang na did na ya kapakaya buwangan sa satiman a kalima satiman a batang satiman a harfa ito na isabab basta buwangan ka sa satiman a harf na miyada ko mapipikiru na maana miyada ko bituan miyada ko mana niyan nabada taro mga padakalitan ng busorya na kuangkaon na malalambad so pakasa lumaan niyan. Di ka pa kaya ibuang. So Ja'far, napumakom ngaranay na tao. Uwi na so pakasal niyan na ungas ka niyan. Nagilanib to siya tao nakakuhan. Mamnu min as-sarf, Ja'faru. Alawas di fa'lalu. Kung so fustok na kata lugasing. Fustok. على وزن فعلل دحرج فعليا على وزن فعلله mana dahraja na gitu ali lini lidien o tadahraja na miyalilid dahraja na skanya ni luminilid kapag na soging uta plilwa lilo ko paana. Dito di maanap sa dahraja. Dirhamun ala wazni fi'lan. Ikadua hafba نعميت من أما إذا كانت الزيادة في الخماسي فإننا نزيد لامين على الميزان فعله وتوضع الحركة حسب الموزون. ما يبقى غاية بتدي lawan mana naging utalawan na si matatago ko limatiman ni batang nagipan so di ka pa kaya bawon ibuang di ka pa kaya bawon lebata di ka pa kaya bawon kuwa namatanas kita no napagumanan tanong sa duti man alam so mizan o sarfi afa'al pagumanan sa duti man alam na imbetad so barisiyan si kudiyang ka o tinimbang ibaratnya na ditaro gadang farun na fa'allalun so gadang far naskan yan naging utwa gadang far naskan yan naging utwa koto so tigita no pagumana sa duti manalam kaya man sa duti manalam kakagi ang matatasdid pamako kuha naging natasdid na malaya fa'allalun kaya tasdid kagi patay swison na lima timan na ibatang gabang faru na ayaan na nga si kumizan o sarfi naging fa'ain lang na pagumanantigin sa duti manalam na imbitad subarisi ang kudiyang ka kabubarisi mambus iko tinimbang nalagid na
fa'allalu. Gingot wa tasdid na gitu so nun ito di tasro na gitu so fa ito ra ngato sulam. Kadang farun na arimaw. Sa farjalun na unga mambuskan yan. Ungas kanyan. Fa'allalun. Khumasi mga ngaran na iya khumasi mana na lima timan ibatang ang utwa gingki mga kalima. حرف جيم فإن كانت الزيادة ناتجة عن تكرار حرف أصلي فإننا نكرر ما يقابله في الميزان. Amay tigyan ka aya betad mana gyang kutua ay mana na lawan betad gyang kutua lawan naskanian na gyang kutua rarad udi na ay mana na unga pungko kapke kasuya ko batang apakaasal. Mana simya ka pungko gingot ka kasuya na siko batangnya napakasal. Nasikta naman buna kasuyin dano so nganin namin pupantagin ko mizano sarfila. Ibarat yan ada taro hasana na giinan natin yaton ay mana na si abu ay mana na si ibu kinuha saging kaya galbak taging pagkagiraw niya na hasana tasdidin at alawas ni fa'ala kabbara fa'ala hasana pidipian yan alawas ni fa'ala kabbara pitero yan so Allahu Akbar gini gitimanaw kabbara gibni maap mana so kabbara sa piyak kalaian na gibni maap mana sa pitero yan so Allahu Akbar alawas ni fa'ala. Ikadua na mana na ikadua نجيمت وإذا كانت الزيادة ناتجة عن حرف غير أصلي ويمكن حذف هذا الحرف مع بقاء معنى الكلمة فإننا نزن الحروف الأصلية بما يقابلها ثم نذكر الحروف الزائدة والتي جمعها الصرفيون في كلمة سألتمونيها. Amip mantigyang kaya betadu lawan na ungagyang kutua mirapung kubatang mana na mirapung sagyang kutua mirasimbuang pung kubatang akna bapakasal ngayon na si mirasimbuang kubatang apakasal gina si mirasimbuang ko batang akna bapakasal nakapakaitigay na ibu maging kutwa batang aminiyo manon araks malalang baging utamanan yan apiyon inibung naad na maano aging kutwa kalima painana na matanas tanong na timbang tanong sa mga batang apakaasal si kung ani na pantaginon Oren niya napagaling tanong sa batang alawan agyuto so tinimos kanyan o mga kalima tinimos kanyan o mga ulama o sarf si ko kalima sa altumuniha. Nga sa altumuniha nagkapakain niya ibuang kamalalamba dun si ko maana niyan. Ibarat yan nasufatihon na kinuha ko fataha
Na ibuang kaging utuha, ibuang kaging utuha alif na matatata pa din si ko, mana niyan. Fatihun lumika, fatihun peluka, so pupeluka, fatahana lumika. Da mali na ba lagi dum yung na da taro fustok dirham safarjal gadonfar. Adi ka pa kaya ibuang roso mga batang kapakasalo to. Giina kapakay ibuang na malalambaso maana okay na mi alimbed na yung utwa mapipigiron. Fatihun na ala wazni fa'ilun. Atau fatihun ala wazni fa'ilun. Pakasalin at lutiman ni batang na fataha. Ala wazni fa'ala. Matimbang ko fa'ala. Zida alaiha al-alif. Inumanan sa kanina sa alif. Istakhraja, istaf'ala. على وزن استفعل وأصله خرج على وزن فعل زيد عليه الهمزة والسين والتاء استخرج نغطو إنو منسكن ينسى همزة سين أبو تاء على وزن استفعل mampu titigina timbang tangan so mga batang yan si kung anina pantaginun naman na nagtugun tanong mambo sa ista so wazniyan al mizan sarfin yan ay pakasalin na kharaja ala wazni fa'ala ay numanan sa kanyan sa hamza agusin aguta na kapag ibunganan ibunganan na mimuli kharaja istakharaja na piyamakaliw niyan kharaja na luminiw sama no to na kapag ibungo to na matatatapad din sa maana niyan uwid na piyada ba din ko mapipigiron istakharaja na piyakaliw niyan kharaja na luminiw inqata'a tumambuso hamza agunun infa'ala ala wazni infa'ala wa asluhu qata'a ala wazni fa'ala zida alayhi hamzatu wan nun inqata'a oto inqata'a na niya potol timbang mo ko infa'ala pagumanan mo sa hamza agunun so fa'ala kaya na kapag ibu maging utwa hamza agunun pambali qata'a ay mana inqata'a na niya potol naqata'a na piutol yan miutol inqata'a na niya potol muqtadir mufta'ilun muqtadirun mufta'ilun so muqtadir na sinong kinuha ko qadara dina qudrah ala wazni fa'ala mamu zida alayhi al-mim wa ta gina ismul fa'ilu iqtadara muqtadir ay man na pagkagos pagkagaga ala wazni mufta'il ay pakasalin na qadara niya kagaga ya qadara fa'ala ala wazni fa'ala inumanan skaniyan sa mim aguta so man sa al-mizan as-sarfi agu sa ta'ul ifti'al so kaya pakasugo mizan as-sarfi agu sa ta'ul ifti'al so ta'ul ifti'al na ta'ul ifti'al hiya حرف غير أصلي يزاد في الفعل لمعنى معين هذه التاء قد تتأثر بحروف الكلمة فتنقلب إلى حرف آخر sekarang tiga so batang kenapa pakasal mana kenapa pakasal lagi yang kutua kaya tagwanun ipuguman sekarang ko galabak bisabab si ko maana mapipikir maana matatendo so kumanan sa ta'ul iftial na adna pipikir nun adna tatendo nun na maana gitigin na tuwata na sabnar tigin utuha kiraradan sa kanyan misabab ko mga batang o kalima sa taman sa pagkalin kasambin sa kanyan sa batang sa lakaw baratian na dataro is badara so istabara na atimbangan yan na ifta'ala
Naging utataro, nagitiptiro na ta'ul iftial. Na siko istabara na ipakasalian na istabara. Oto, istabara. Misabab siko karga naging utakapbalsaw no mga Arab. Siko di ka pakatundog sad, makapal. Aguging utuwa ta manipis. Nasembyin sa ta. Malata na mimala istabara. Na kung ako ngilo ka istabara, naid na timbang yung kumizan no sarfi na ifta'ala. Kenapa ngilo ka membuat ifta'ala? Banga pakalaso? Tasya. Kaya na ibu kali ni na misabab ko karga naging utakap ko bansaw. Istabara naging utwa dipentang. Niya kapantang, niya kasabar. Ibtirabun. Alas ni ifta'alun. Kung ito may una, naging utwa, di ka pakatundog ubad, aguging utwa ta. Ay mambuwa, pakasalyan na ibtirabun. Di ka pakatundog makapal, abad, aguging utwa ta. Na sembien na mimbala ibtirab. Misabab ko karag naging utakap balsaw. Uway na aya, mizano sarfin yan, na ifti'alun. Yan ang mizano sarfin yan. Ibtirab, ifti'alun. Ngayon, kamo sa itanong mo, sigop kada masa. So, kasambihan nun sa mga batang. Ama na ibtirab na makapmana sa tabad, makapmana sa dukot, makapmana sa rayot. Ibtirab. Muzdahir. Naging uta mufta'il. Ala wazni mufta'ilun. Kapag ginawa ala wazni mufdi'ilun. Kapag ginawa ala wazni mufdi'ilun. Pag ginawa na mufta'il. Kagigita sa na ta'ul ifti'al. Gingadal sa nadala na tawa pakasalian na koto muzdahir ta'ul ifti'al. Sambi uta. Dalanan sambi uta. Misabab ko, karga nung kapkabalsa mo, hindi ka pakatundog zaya gusudal, zaya gusuta. Hindi ka pakatundog zaya gusuta. Napimbali mga Arab aginan. Muzdahir. Kaya mustahir. Na muzdahir, na pakasalian, na sikumizan o sarfin yan na mufta'ilun. Isabab sa iyong takarag na iyong kapkabalsayan, kapkabalsawn, napimbalo ya, muzdahirun. Muzdahirun na di makapmana sa miyag ubar-ubar, di makapmana sa musur, minipangkat, na na yung utwa, niya kapurwag yung kutwa, betad. Muzdahirun, na di niya makapmana sa iyong utwa, sumisin daw. Subman al-hadfu fil mizan as-sarfi. Subman so kabul. Seko mizan as-sarfi. Mana pelubatan so al-mizan as-sarfi. So batang at lutiman. Afa'ala. إذا حصل في الكلمة حذف فإنك تحذف أيضا ما يقابلها في الميزان. Ameka kulo la si ko kalima ang kutuwa kabuang na matanas ka na imbuang kamambu. Si asang kutuwa pantag yenon si ko mizan asarfi. Berarti na dataro kol na gilo ka full. I mean ibong na suainul fi'al. Kagi pa ka sa lokol na qala fi'al amru qala yaqulu qul. Nakuto su alif askan yan aging kutuwa pantag sa alif na suainul fi'al. Qul na full. Kuan mo fa'ala yaf'ulu full. Fa'ala yaf'ulu full. Qul tirwang ka. Fi'alul amra na no qala. Fi'alul determan bu bi'. Fi'alul amru ba'a. Na bi' fi'l. Ay mamuwazniyan na fi'l. Ay mibong na su'ainul fi'al. Utumang. Ainul fi'al. Agito sa kadua batang. Bi' pasang ka.
Nagidin mo buging kaya fi'lul amro sa'a, is'a, if'a. Ay may bubuang na sulamul fi'al. Kagi ako tus kanyan sa'a yas'a, is'a, sa'a yas'a, is'a, if'a. Minibuang mambuging ito ay mana na lamul fi'al yan. Is'a di mga mana sa panamarka, di mga mana sa pagayasayas ka, di mga mana sa tuntutan ka. Madali mana so is'a. Ud'u ala wazni uf'u. Ay pakasalo ud'u na fi'al amra na no da'a, yad'u, ud'u. Minibuang mamuna sulamul fi'al. Nakatumang buhay ni buong tanong sulamul fi'al siya al-mizan as-sarfi niyan. Fi'alul amru min waqa suqi. Suqi na pakasalian na kayaqi, waqa, yaqiqi. Kinwa ko waqa, ay mudariyan na yaqi, na amriyan na qi. So mambuso, wazniyan sa mizan as-sarfi niyan na fa'ala, yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, ay, fa'ala yaf'ilu, ay. Nanay, nung kamu asalam yaw sa itanong sa mizan sarfin yan, lagi din mo sa pantag. Kataya miya lang ba, sa mana nagi ina ainul fi'al ay. Kako to so, timbangan yan ang mizan sarfi malalang ba na so ainul fi'al. Ay may bubuang na so fa'ul fi'al yan, ako so lamul fi'al yan. So masuk kapkeulin udarpa. Amana kapkeulin alqalbul makani fil mizan sarfi. Gingo ta kapkeulin gingo to darpa. Ubatang siku kalimah siku mizan sarfi. Ditaro ay isa ako tumang buaya ala wazni afila. Ay isa ala wazni afila. Inalin siku maklubun ya isa. Inalin sa gingo to ya isa. Aya timbang aya pakasalo ay isa no ya isa. Galipatan tanong mana so giaki ay mana kina pakalidasan ka. Wakina ya Allah napakalidas sa kamin ka. Kina adaban na pakalidas sa kamin ka. Waka pakalidas yan. Kay pakalidasan. Ay isa na di mga mana sa giti mana na ya isa mana ya isa na kaya sa inam na ino ya kuklid so fa'ila ino kuklid so fa'ila giin ala wazni fa'ila nasana afila fagiya kilid mambu maklub adna usana nan siqu sarf. So, hadi na alif. Ayun yan na fa'il. Oto, maklubun wahid. So, wahid na ala wazni fa'ilun. Nasaya na kilid mambu. Pira kilid mambu alif. Hadi. Saya tanong butag bisa diyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.